Na nevýhodné uslovia za produkciu mlijaka u Srbiji ponosujú še nielen mali, ali i veľkí produkovateľi. Jeden zo rijetkih, ktorý i popri nevýhodných obstavinoch ne rozpredal statok, ta i dalje trima kravi i bojački, to Jakим Čižmar zo Zruskovog Kerestura. Trimam také do 20 falati, dakedy veci, dakedy meni, co rohatov ostatku sam povest, co kravi, co bojački, co celjata. Takže nie da jaký som veľký proizvođač, ani še ne bavim na veliko za stakim, ali tako, daje se predazi, tak dalje. Mi máme tu par celjata išće i co napavame i teraz, a i da jaki maju mi 3 falati prizišćeta, tak думам, že može biti do novog roku ljem ba stvarno višak, co buzeta tot pojde do mlječari. Bači Jakим njezba poči mlijeko. Jomu važno, že zo s tým mlijekom vykarmi kúpení celjata, ta preto nikda nema brigi kolo ich prispodobjovanja, a ani so schorotami. Mlijeko má zeplasovac, a zarobok na bojačkov mu zagarantovan.